Om Swastiastu, semeton sareng sami ngiring ngajeng. Pasti bener mebalik konkenen tiang video diajak terus meli kan kucita nah. Diajak meli kan nah gitu. Padahal nge video itu kan bertahap sing jani ben wani ben puan gitu. Ngajeng ya, yuk menyambut hari raya. Isi imun tubuh terlebih dahulu. Niki nasi murah meriah lagi. Yang penting kenyang, cuma 10k aja. Hari ini tidak tema lawar ya. Ayam, telur, mbenya yang paling enak nih. Lihat ya guys. Ngajeng yuk. Yang 10.000 bang warak lagi. Rahajang sareng sami sani metanding rahajang metanding sani nyait sampian rahajang nyait sampian sani melali rahajang melali
nampah rajang nampah sane ngelawar hari ini rahajang ngelawar. Pokoknya rahajang sehat selalu.